Alhamdulillah sampai juga. Neng, mana nih orangnya nih? Iya bang, kenapa? Neng, masukin motor lo. Elah, kirain apaan? Pakai teriak-teriak kayak di pasar. Gue mau tidur, capek banget. Ya udah sono, masuk. Yaelah, si abang nyapain ayah aja. Kemana, Mak? Ikut, Mak. Kenapa? Mau ngikut? Iya, Mak, mau ngikut. Taruh dulu nih helm nih. Oke. Woi, ayo. Lah, Mak, kok dimasukin? Lah, orang mah suruh baba, suruh masukin. Lah, kirain mau ngeloyok. Mau yang gimana?